Manje sigijima manje siye kubabukela emakhaya sibathathe ku social media sithathe sizwe ukuthi wakho umbono uthini siyothatha umbukelo oqala lapha sizwe ukuthi yena uthini sikuthathe umbukelo. Siyabonga Dr. Khehlelezi ngohlelo lwakho oluhle olumnandi kangaka. Kodwa nginombuzo engifisa ukubuza lapha kuBishop ukuthi uBishop angenze njani uma kufika kuyena mhlambe wena njengomelaphi wendabuko noma kufika umuntu oyisangoma athi ufuna uzojoyina ibandla lakhe. Angenze njani angamxosha ngoba nakuyinyanga noma uyisangoma? Okay, Bishop Lami umzwile lapha umbukele ekhaya uthena ucela ukubuza ukuthi nawe uzomnandi njengamanje nami umbukeli lapha ekhaya uhleli makahlele ekhaya lapha uyafisa uyamuzwa baba uthanda uyamuzwa baba uMageba lapha ukuthi cha sengiyibekile le ndaba seyibekile njengamanje yabona molushumayela lelizwi lakho ulifaka kanjena lineyibusiso futhi liyahamba lifikile la ngena umbukele ekhaya hlala wathi ngizomfuna nje ngimthole ngoba sengimtholile ngithama ngizwa le ndoda iyakhuluma ngiyayizwa ukuthi ikhuluma izwe lingena kumina bese liyahlala qeda lesiyahlala lithi iBhayibheli bathi sebelizilwizi la ngena bahlabeka qede basebenza baphenduka ngithi njengamanje khona usumphendulile kodwa manje inkinga uphendule umuntu kade yenyama uphendule umuntu kade eyisangoma umenza kanjani sefike ethi nami ngiyayikhetha inkosi ubizo lwami lo yeah lokuthi angidobi eglasini inhlanzi sidobile bathi ngifuna zona lezi ezisezibeni engisazoyiphala ngizenze konke ngifundise ayikho into engijabulisa njengaleyo ngoba abaningi bafuna umuntu ukuthi afike ngoba eseready amthathe kule sonto ebese bakulela ayikho into engibusisa njengokufika umuntu engamazi uNkulunkulu ephuma komunye umhlaba eza kulo wami umhlaba ngoba unginikeza umsebenzi yila ngifike ngibone khona ugcobo lwami lokuthi ninamandla kangakanani lapho lezofika njengoba enjalo ngoba iBhayibheli lisitshele kahle ukuthi uma sebephendukile beza bashiya into zabo sekumsebenzi wami ukuthi ke manje ke ngimfundise manje ngenkolo yobuKristu ngimfundise ukuthi kuphilwa kanjani up until kuze kufike kuye kufana nomuntu